Guys, papasok kami. Pasok kami sa gym. Ito mga kasama ko dito sa American Design na pinakamatibay na kampanya. Yan si Dudong, shout out. Nauna namin import namin na panglaban sa championship volleyball. Si Madam Michelle. Yan mga kasama ko guys. Yan naglaro sila. Yung mga kaibigan namin. Pumasok na ang taga championship sa loob. Lamig. Sarap, pumasok na kami sa malamig. Yan. Tama yan si Melchor guys. Melchor, shout out. Sabi natin si ate. Yan. Kaya namin kayo dito. Wala na panindat eh. Wala na tubig naman kuya. Yan guys. Yan, pasok kami guys. Yan mga bigatin sa American Design. Yan. Yan si Dudong. Wow naman. Wow. Wow. Yan. A few moments later. Team green and team black. Yeah. Yan, trophy guys, oh. Yung championship yung guys. Hi, Sisi! Marami yata naka-green, oh. Ka-green, marami. Kunti lang yata sila madam. Hindi pa siguro dumating iba, no? Hindi pa. Aga pa naman. Yan guys.
Maya mag-umpisa na yan, maglaro sila para for championship. Ini mga kasama ko na yung American Design. Oh. Dito lang tayo. Oh. Meron din, baka may mayari yan. Yan mga kasama ko guys, mga American Design. Dong, shout out dong. Aywa. Mamaya guys, umpisa na yung laro nila pang championship. Sinong mananalo? Para may ano ka ba? Wala pa, di po buhay. May kabulong. Guys, yan ang team nila ni Madam Michelle. Team nila yan. Yung kulay naka-block. Mamaya umpisa na yan sila. Yung iba din o, team green. Nagsimula silang pre ngayon guys kasi mamaya maglaro na yan. A few minutes later. Nagsimula na ngayon nagsimula ng laro nila. Palo! Ayan! Lakas lang, lakas. Lakas lang. Ela, oh! Oh, Ela! Wow! Sure ball! Ela, oh! Yan! Kapag ngipin siya, oh, saan, oh? Marunong yan, no? Ay, nagkagkaon dia. Ay, nagkagkaon dia. Nangamoy.
Nag-agawan sila. Kunti lang sila, marami pa doon ng green, no? Tangkap itu sa babae. Kanya natin, no? Lakas magsapat yung babae. Lakas bumala. Magaling. Asal! Pusang gala. Yun lang. Wala na. Lahati na. Defense! Out. Out. Malakas pumalo, no? Wala kumano. Pabakay mata yung puro mataba. Yun! Yun! Hey! Go, go, go! Biryani pa! Gutom na. Lalaki. Ayun, patay na dyan. Out. Out. Outside.
Pero out. Walang basis na. Malit lang kasi court, no? Malit tingnan, no? Go, go, go! Biryani pa! Biryani, biryani! Biryani move! Yun! Oh! Oh! Go, go, go lang! A few minutes later. Yes, you have no. Yes, no. You know? Yan! Yan! Naglambang na! Lamang na tayo! Tayo! Sigurado ng biryani! Burn! Biryani! Burn! Burn eh! Sigurado ng biryani! Yun o! Yun o! Ayun o! Oh! Lakas palo niya, galing mo palo. Lakas mo palo niya. Ayun o! Yan! Yan! Wala! Oh! Galing o! Ayun na! Ayun na! Ayun! Yun! Ayun o! Oh! Yun! Ayun! Ay, mga fans guys, ay, mga fans natin dito. Yan. Biryani na! Yan, mga fans natin dito. Dito tayo. Kaibigan ko. Diretso na yan. Yan na! Ayun o! Yun! Go, go! Balik! Galing o! Galing o! Nice one! Nice, nice, nice! 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 Yun o! Yun o! Oh! Very Yan, nice! lakas yun. Very nice! Very nice. Very nice. Ayun o! Oh, pasok pa! Na! Yun o! Dapat din na kinuha. Oh, nalanganin at kinuha kasi niya. Idol, relax idol! Relax lang, idol. Idol, relax Dito lang kami. Lamang tayo! Press the ball lang! Lamang kayo! Press the ball! Ayun, patay na kayo dyan. Oh!